Ngibingelele sinamukele kwiMathebelele Broadcasting Corporation kwesinye isiqephu sethu namhlanje lapho esixoxisana khona no provincial chairperson oweZAPU yena kwelase UK uzazazisa ke ngemva komzuzwana okhulumayo igama ngosimi inkala. Njengenjayelo ke mangabe ninezinto zokusho lingasho ku comment section nifake lokho elifuna ukukusho. Babondlovu sicela ukuthi uzazise. Ngiyabonga. Okokuqala ngithanda ukubonga ku-MBC ukuthi isivulele lolu hlelo lokuthi sixoxe nabantu. Mina ke nginguLeo Ndlovu, uchair wase-Europe ku-ZAPU. So ngikhonapha bakithi e-Europe i-province yami yi-Europe province. Ngiyabonga. Right, sixoxisana ke no chairperson we-Europe province njengoba eqeda ukuzitsho. Zikhona indaba ezimnandi esizizwile sizwe kuthiwa ngesikhiwa bathi all roads lead to Leicester ngale weekend esingena kuyo khona kanye ngomso kusasa ngomgqibelo the 16th of April kuthiwa kukhona okumnandi kakhulu abasiphakele khona kuleya ndawo beliqembu noma ngithi ibandla leZAPU. Njengoba esezazisile ke uchairperson ake sizokuvela kuye ukuthi basiphatheleni ke ngalomcimbi. Babondlovu kukhona esikuzwile kuthiwa kukhona lekuhlelayo asazi noma ngamahemhem noma liqiniso njengoba selize lafika lapha kuthina sicela ukuthi lisithi fahla fahla ngale ndaba esizwile noma liqiniso noma ngamanga. Okokuqala ngizothi hayi liqiniso. Ungavele uze kusizwa amahemhem nje kuthi ukuthi hayi izinto sezihlelekile. Okukhona silomcimbi lapha eLeicester oweZAPU. iZAPU isiqwanisa i-60 years ilokhe hayi isebenza. So sase sikubona ukuthi hayi abantu sike sibize sihlanganisa abantu bonke ukuthi beze kuzwa ngeZAPU lesiyenelise i-60 years eLeicester. So ukuzwa lokutshelwa yikuncitsho buyani lize zibonela ngumcimbi okhona. Ngubani ke omenyweyo, ngubani ke ovunyelekileyo, ngubani ke obizwayo kulo mcimbi ukuze abantu bazilungiselele basukume baze bangathi sebefikile bese kuthiwa hayi asikubizanga ke wena. Ngobani elibabiza elibamema kulo mcimbi? Ibandla leZAPU izandla zivulekile. Asikhethi umuntu. Abantu bonke bamenyiwe. Ngabe Zimbabwe, ngabe South Africa, ngabe Congo, bonke umuntu wonke umenywe kulo mcimbi. Sifuna ukuthi kwazakale ukuthi iZAPU kuyini. Yikho sithi abantu ababuye bezizizwela ngeZAPU ukuthi njengoba siyenelise i-60 years libandla elidala sebe kakhulu. Buyani lizezizwela ukuthi kuyini okwenzakalayo. Right, iZAPU yenelise iminyaka engu-60 seyikhulileke ngempela seyikhulileke ngempela. Kuyini abantu abangasuke bakukhangelele mhlawumbe ukuthi bazokuthola ngaphandle nje kwenkangelelo yokuthi njengoba kuthiwa i-birthday party kuzabe kumnandi, kuzabe kunomculo, kuzabe kudlalwa, kuzabe kugidwa, kusenziwa lokhu nalokhuya. Yikuphi okunye abantu abangakukhangelela ukuthi bazafika bakuthole mase befike khona eLeicester? Bakithi kuningi kakhulu. Enza kubalisa ngizabalisa okunye kwakhona. Ukusungulwa kweZAPU le njongo yayo yisi isiqokoqela sethu esifisa ukuthi abantu besazi. Then khonapho kuzaba lezinto ezenzakalayo kulomgido yesintu okuzabe kusenzakala khonapho. Kuzabe kudliwa ukudla lokho abantu abangasakujayelanga kwesintu ukuthi konke nje ukudla okwesintu kuzabe kukhona. Abantu lizake liphumule ukuthi like lidle spaghetti bolognese. Esikucela ukuthi buyani lingadlanga ukudla kukhona kulungiselwe lina ukuthi sijabule sindawonye. Kulo mcimbi bakithi sinxusile abantu njengoba ngikhulumile ukuthi wonke umuntu umenyiwe. Sila
ubaba uNdlovu Vincent uzakhuluma kakhulu ngokusungulwa kweZAPU lokuthi iZAPU vele yona yayivele ijongene kuzofika ilanga lanamhlanje. Esikukhangelele ukuthi ungabona iphathi yenelisa i-60 lokho ikhona kuthi khona ekumumetheka efuna ukuthi ibunike abantu. Then sibe sesisiba lo mama futhi ozakhuluma. Umama ekhuluma uzakhuluma ngabomama imbokodo ukuqhakatheka kwabo ephathini enhlanganisweni. Umama uzakhuluma umama Sakhile. Then sizaba lo baba futhi ubaba uMaphosa Chris oza laye asitshela ukuthi kulesikhathi sokuthi iZAPU yayisijoyine ngale yasiphuma si-revive kakuthi. Ngesikhathi iphuma i-revive nguye uMaphosa babekhona labo la uzasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngaleso sikhathi ukhangelele khonapho. Then ekugcineni kwakho konke sibe le nduna yethu uNdiweni. Ubaba uNdiweni silezifiso lezikhalazo ezikhona lapha e-UK esikukhangeleleyo ukuthi kule nhlanganiso ekhangelene le-Home Affairs. Ubaba uNdiweni uyahamba khona ngale esizwe ukuthi kwenzakalani ama-problems ahlangane labantu basekhaya wonke uyawazi. Yikho simkhethile ukuthi akabuye yena azisichasa ukuthi kuyini okwenzakalayo akatshela abantu esicabanga ukuthi kungancedisa lokuthi abantu bezwisise ukuthi labo abangakabi lezinto zabo abafuna ukuthi into zabo zihambe kuyini okwenzakala ngale ngase-Home Affairs. So silalezo izipiki ezikhona esithemba ukuthi bakithi isinothi ukuthi lizazuza ukudla kodwa lemgido loncedo olukhona oluzaphuma okwempilo zabantu kwenzela ukuthi wonke umuntu abe lenhlala kahle ukuthi kwenzakalani njengoba ethintana labo uzasinika uzakhuluma nje ngempilo zabantu esikwenzakala lapha ngase-UK. Yikho esinakho. Right, ngu-chairperson ubaba uLeon Ndlovu ongu-provincial chairperson we-province Europe iZAPU province yase ekhuluma-ke ngalokho abazabe besiphathele khona-ke kusasa. Uma ngabe-ke ubungabaza noma ubuzibuza noma ubuzindlu ukuthi ngihambe ngingahambi kukhona kuyaphumelela angisezwanga ngezwa besithi khona into ethile angisezwanga noma ikhona noma ayikho. Nangu uChalimani nangu chairperson nangu ophethe emzini wakhe e-Europe ukuthi yebo abantu abaphakame emakhaya bahambe bayofika khona. Kungabe mhlawumbe igama lendawo lapho kuzobe kunomcimbi yiphi nge-chairperson ngoba sizobe sithi eLeicester inkulu. Igama lendawo lapho umcimbi uzabusenzakalela khona uzabusenzakalela kuphi? Yes, indawo iseduzane nje lo M1 ngabantu besuka ngisaqonda ukuthi ku-junction but kuthiwa i-Bronstone Civil Center. Inumber yangikhona ngu-209 Kingston Way. Then i-postcode yangikhona ngu-LE32PP eLeicester. Indawo nje engacachanga esegcekeni ukuthi nxa abantu bonke bevuze invitation esayithumelayo ungakhangela ngaphansi kwa-president wethu uSibangilizwe Nkomo ikhona inumber le postcode everything kukhona khompana kucacile ukuthi hayi bakithi buyani lize zibonela. Sike savinjelwa isikhathi eside for 2 years singabonani asike nisweni sizebonana. Yilithuba elihle lokuthi sizebonana sizekhuluma sike sizama ukuthi sibone ukuthi bakithi isintu sethu siyasihambisa ngendlela isintu sethu ukukwazana lokuthi sakhane kuzakwakhana khonapho. Buyanike ngiyalimema lapho eLeicester ukuthi sizejabula sindawonye. Right. Uthi uchairperson i-Bronstone Civic Center endaweni yase-Leicester. Kanti akhona ama-flyer
ayenziweyo sibe sawabona esizazama ukuthi sikwenze kuyona le broadcast sizozama ukuthi sithole iflyer elilodwa silifake lapha ukuze ke abantu bakwazi ukuthi bathole ama direction bathole imininingwane eyendawo ukuthi mabe befuna ukuyofika khona bazofika kanjani. Uthi yena uchairperson sike sahlala abantu singabonani sike sahlala ilona lo sehlala emzini wakhe nabantu abakhe nalithuba nelanga ke ngathi liyasixolela ke ngathi liyaphuma namhlanje beliphumile sithemba ukuthi nakusasa ke lizobe liphumile ukuze abantu bakwazi ukuthi bajabule bendawonye babonane. Kunzima ukuhlala lingasabonani kube isikhathi esinzima kakhulu. Chalimani isicela ukuthi njengamafitshane usithi kamfo okuthile mhlawumbe okungabe kusenhlizweni esingakubuzanga khona ufuna ukuthi nje ukwazise abantu malungana nalomcimbi njengoba sikhuluma ngawo nje ebekuyisidingo sethu ukuthi sazi sithole iconfirmation ukuthi lokho esikuzwile ngayizolo sabuye sakuzwa saphinde sakuzwa futhi kuthiwa kusaphekwa sekuvuthiwe na. Ngiyabonga. Engingakutsho bakithi kokugcina ukuthi sizehlangane eLeicester and engikucela kakhulu bakithi ukuthi asike sinxusaneni. Ngike ngakhuluma phambilini ukuthi umama abuye lobaba, ubaba abuye lomama. Ngiyaphinda futhi ukuthi bakithi asimemeni wonke umuntu ukuthi abuye kulowo mcimbi. ZAPU libandla elidala, ibandla elingakhethi umuntu, elingakhethi umhlobo lokuthi uvela ngaphi. Esikufunayo ukuthi bakithi laba funa ukuthi bafuna ukuthi bejoin ZAPU kuzabe kulama t-shirt athengiswayo aweZAPU, kuzabe kulama card ofuna ukuba yimember bakithi nxa kuyikuthi usukhona khona phana usuzwile ukuthi hayi yikho ofuna uhambelana lakho kuzabe kukhulunyiwe. Cela ukuthi lisibone libone oduze okwenzela ukuthi lithole elabe likufuna. Bakhona nje abantu abakhona ababhaliweyo bafaka lama numbers abo. Cela ukuthi libabone lizuze elingabe lifuna ukuthi likuzuze okwenzela ukuthi bakithi asisebenzeni ndawonye. Mina into engikhalelayo lapha eEurope yikubambana, yikusebenza ndawonye, yikuzwisisana. Nxa kulezi zinto ezikhona akukhulunywe sizilungiseni kwenzela ukuthi sitshengise ubuntu bethu njengamaZAPU. Hayi asigeki magula ke ngoba asemuki kodwa ke ngokuncane sithe siliphathele khona ababukele emakhaya ukuze lithola iconfirmation yokuthi lokho esikuzwile lokhu lana likuzwile kulokho kusaqhubeka. Laba bazimiseleke ngohambo lokuthi kusasa bazobe bebheke endaweni yaseLeicester. Kusho ukuthi njengoba uchairperson econfirma nje sithi indaba enjalo hayi kusho ukuthi kuzobe kusukume nesinedolo ngempela ngoba ke ukuhlangana sakugcina kudala lithuba elihle kakhulu masiphiwa ithuba lokuthi asihlanganeni. Ngakho ke ngithi nami asambeni siyohlangana khona emcimbini weZAPU, iZAPU 60th birthday anniversary ezobikhona endaweni yaseLeicester iBronston Civic Center endaweni yase-UK. Baba Ndlovu sibonge kakhulu ithuba osinikeze lona ukuthi sibe lawe lapha okwemzuzwana. Nginikeze umzuzu nje ukuthi uvalelise. Ngiyabonga kakhulu Mrs Nkala ukuthi lisimeme ukuthi size khuluma ngomcimbi lo khona. Ngiyabonga kakhulu akusetshenzweni ma comrades ukuthi sisebenze ndawonye sikwenzela ukuthi hayi into zethu zonke zihambe ngendlela. Ngiyabonga kakhulu. Ngubaba uNdlovu uchairman weZAPU Europe Province uLeon Ndlovu esicacisela laphana ngomcimbi esiuzwayo ukuthi uzobukhona kusasa endaweni yaseLeicester. Enxusa njalo ubani nobani uthi wonke umuntu wamgelekile akekho khethekileyo. Asambeni siyohlangana khona sijabule sindawonye njengoba beseshilo kukhona okuthilo ngakufunda nongasuka lakho, kukhona okuthilo ngakuthola khona ngale futhi usuke lakho kuzobe kunokudla kwesintu, kuzobe kunomculo, kunomgido, kunento ezimnandi, kuzobe kuyisikhathi sokujabula abantu behlangene bendawonye. Asambeni ke siyohlangana khona eLeicester. Bekuyisiqephu sethu namhlanje ekuhlelo lwethu ku-MBC iMatabeleland Broadcasting Corporation. Asiphinde sihlangane njalo ngokuzayo kunhlelo ezilandelayo. Igama nguSimi Nkala. Ngiyabonga. Siyabonga.